Thì cũng nộp lọ bị xin bạn áp yang supaya bi berok cakap ni YouTube channel jena ke jing tip teknologi. Ngkong duk ngamut ban ai ku blai snem thamai besuk bakamen ni pi berok. Ki perlok jena ki baju ya kersian yang nak apor sekapor. Dengan ngej skem pi ada nak met ke bekot ke bekia. Bat mentah ka sengi aku ban pin i ya pi perlok bi. Makum nu ba pilak ban pet ya ka tax. Subuh pinya ya ka skuti la kali la ni ke ka belong ka vehicle mah. Kumno bapin kenya ka tax but kumno bapila ban lek siu syate siapa office DTO mah kebadan la chumer tele ngan IKP ti pila ban i perlong ila poe ni website maketransport.gov.in jangka meklaya mah kenika tax and fees samataka kali current tax rate fees for vehicles namataki private vehicle pila ban i namataki two wheelers kumki scooty mah kiba less than 65 kg kemudian apa 1,000 kg Bila ni bapisi nukong di siya jasi spa di ka tax na mataka post nem mah. Tidak akut ketush post nem piap siu tax biang na mataka sans nem tax for every 5 years after 10 years. Kemudian tidak akut ketush post nem piap siu tax man ka sans nem lai spa spa tengka. Na mataki skuti giba ndriu san kg kum kita mah. Dan ni pat na mataki skuti ba ndriu san kg aduk kan lai pau kg. Ka tax na mataba siu bapisi nukong di siya jar praspa. Na mataka post nem. Dan nama takasan snappat sau spa nyau pau dengka film ni. Kamu man kasan snap hiap siu be tu tax. Tekan ni pat nama tak dai pau kg do spa pusan bal spa pusan chaneng. Kedai arja san spa arja kendai spa kendai pau la kajang-kajang. Berkatupat san snap rif spa lai pau plus lai spa extra mah. Tekan ni pat nama taki tu baju junjunya auto film ni. Brand trailer brand AA. Private day arja san spa ketua website barang publik dah Hendrius Pak Laipong. Bat ka tax man ka san snappat ka dah Hendrius Pak Laipong. Ketua nama taka post name kani pat nama taka san snap Hendrius Pak Laipong film ni. Tekin sadon ki extra charge ro nama kani pat nama taki kali sau syakama. Original cost up to 3 lakhs kum marti 800 marti van gitu mah iba po lai lak. Tapi siu tax na kong 100% of original cost. Kador ba pithet 100% jang tu nama taka post name mah. Dan nama tapat dalam akut expose nem piap siu san nem kadai Henry Hajar. Man ka san nem piap siu Henry Hajar. Kanipat nam taki kali ba lai lak saneng hado ka sau lak mah ka sau lak tam. Kadai 100% of original cost. Hatu expose nem mah. Dan nama taka san nem pat kadai kendai Hajar. Man ka san nem piap siu kendai Hajar dalam akut ketu expose nem. De kanipat nam tak kali ka ba ka san lak hado kat kendai lak tam mah. Berapa lak film ini 8% of original cost but 10% of original cost ketu nama takas post number arti gitu dan nama takasan snappat film ini kalau hajar sans pasan pau berkati rumpat kan hajar sans pak jadi ini kita tax yang kali kan ini pada passenger vehicle kan sadon harum jangan sabu ya kaling jangan ni ke website dapat description jangan pilaban page dapat ko aban tip mah sepang gini kita tax ki Teka bahapa pin save ka por biang ngai scam kan ni video kan yarap ipi we pe kan ni video play shibon